Wih. Kopi Tenggek in KL. Baik ah. Apa ada Sekejap kita usah sikit. Kopi Kiam Tubidi. Bang, Assalamualaikum. Salam Zura. Bang, Ya, saya. baik abang Kopi Kiam Kopi tiam and makanan western. Western breakfast ke? Ya, western breakfast. Oh, baik abang. Bang, saja siapa bang? Sini. Kat sini Apa yang best? kita ada dua signature, makanan signature lah. Okey. Dua ni, roti sangkaya dengan roti bakar London. Okey, abang saja siapa bang? Tapi saya suggest kat abang roti bakar London. Roti bakar London bang Combination dengan kopi Tenggek. Kopi Tenggek. Baik Sebab kat sini ramai yang order kat sini. Ramai order Kopi Tenggek, kopi apa bang? Ipoh ke? Ipoh bang. Ipoh. Baik bang. Boleh bang satu bang? Boleh. Okey, sekejap. Ya, abang ambil ni dulu, duduk. Makanan dah siap, abang hantar pick up. Okey? Okey, terima kasih. Wih. Roti London siap. Roti bakar London bang Ya, sekali dengan kopi Tenggek. Kopi Tenggek. Baik abang. Baik. Saya makan dulu abang Okey, silakan. Terima kasih. Bismillah. Bismillah.